Ino ni metha ya nto iria tukubanganiritie. Kurumira rwari rwa kweberia CS Mithikari Nturi. Akama ari mu JSS kiri thirikari marenda kwandikwa na kandarathi ya gukura. Biashara kwariria gukura gwa tauni ya Kathwana. Rais kwariria makondoria na biashara kwariria urutaniri wa wira. Kemberia Speaker wa bunge nene Moses Wetangula na aritete ntumiri ya kumenyithia abunge kwethirwa na gikaro kia mwanya Jumatatu ishite ni kenda kuthoja riboti iria ikethira ikinyithitwe bunge inu ni kamiti iria bero wira wa gucunko na mabeti CS Nturi akuringithanwa na mo kamiti ino iria ikambiriria ikaro cia yoruyo igamba kethirwa CS Nturi akathira mbere gwikarira giti kiu. Abunge magana mairi ma 75 meregeirite kuringa kura kethirwa kamiti ino ikarikithia mabeti ya CS Mithikari Nturi. Boniface Mongera atomererie na ino ju atwekime kitwitite ire minister Mithikari Nturi akethire menya ethira akethire churu kwa Karibari enderea kwa minister meja nthuru ne Kenya karira akethire churu kwa Karibari na konero barabara kwa na kwa Mwamba Igembe South. Order. Ntomwa kiria bunge bonde kuma Speaker Moses Wetangula ntukwenarwa niberete bedre bekithi karo bine bya bunge ntukwa Jumatatu ikimeke twetete are okethira kuna ikaro kya mwanya kana na gichungu special city kwethira bakija kwariria report ire kethira ireti kamiti ya bunge 11 mwanya na ireto ngirete bunge mwakoro kumorotero Naomi wako ukorerwa kulingana sheria cia bunge ile ciekirwe kagitenga Speaker Muturi mwakene jongirije 15 kamite mwanya iri kwethira ithungura gutoka minister ni batere kwethira ithire ngoge yao nimentukwe 10 na nonto bonto bonande kirente toneje Mr. Mithikari Nturi tayari ntukwithato ni ithiri indi itha kamite je kibire ngoge ntukwe rojo manka weekendi. Honorable Franklin Mithikari Nturi kamiteje kethiro gitegera maiteje thatu jara mabunge ja kwambuka athekirete nkingo le Mr. Mithikari Nturi arembere bathiria kwandika ripoti yao no mwanka Pedro Mr. Mithikari Nturi kana wakiri owe ejitetere mbere yao menya na kuatire bara kumugwata maiti abaketho beta ripoti yao mbere garo area ikethiro ikwiro au eitha naku beja kumugwata maitia no mwanka bunge 75 bakethro beringa kure kumwoneria Nturi ara nyumene Rais Ruto agekira kirore. Order. Kiume kethiru ntuku Alamisi kiria bunge bara bari garune ntuku eu igana rĩa 48 bakwambiria kuringa kunda kanoni 49 betikania na bunge wa mboka Minister Mithikari Nturi na maitia ara bunge 36 kana 36 baugire Nturi atina maitia na giki na ndikethiro ikeresera nikimosonda juju tulimbere kamite ya mwanya nonto na mbere kana negana lemwe 17 ke reporter Antoshoro TV kumaje kengine na kine kimusho Nairobi ram nyuma Minister wa urimi na ndethi ya Mithikari Nturi kurumirwa ni muswanda wa kumungiria gitini riu akari na munombe umbithe kuma Igembe ni mumirite kurungamana na CS uyu maugite mushandwa uyu uretetwe ni siasa na Amiru Matibatie ukira indiria umu wa orinjaranishia mundu maribuga ona ethe nikwithiritwe na nkushani ukirimira mau ni mauntu Amiru Mabateri kwaraniria na gushuira ntaira mari mungwa mategutumirwa kureta kurenga CS Nturi maguru maugite miru igesha kurekeria giti kiu gikethirwa na vinya muno ukigwata kairi. Dennis Mugendi atubeino
gukurukira muswanda jura jwikitwe kiri kamiti ya mbunge joko beberia minister wori mithika linturi ntuku ya narua guku igembe nithikirite ugambi bwa kari na bariga nawe aria bakwe batienda giti kiu kiura utheri linturi ni wao na gakurwa na wegi siasa mantu batitikiria bariru mantu yara ya kwarirua ya fertilizer fake fertilizer ti sawa bila bionde imantu yatekwo na imantu ya siasa na kendra twetikiri imantu ya siasa yaruoke metho akibole motion ira baraba sponsete baraba pendete signatures cia ku support motion ira na kinya baraba ringire kura ku support motion ira entugera ndene mbunge batu antu ba Mount Kenya ne kwetia tukire antu ba Mount Kenya na especially antu ba Meru batu rira twaringa campaign kana naruto ari campaign ciake batu twamusupportere 100% na kutunengera mithika linturi yari azari want kire antu ba Meru kenda amenya kwithira atwakilicite githirikari mheshimiwa William Ruto lakini thaini tugia kuolelia siasa vira bikuringwa thai mantu yara yonthe ya gwitikia kwino yari fake kana in case yari kwina issue na fertilizer nte witikiria mantu yara nitukubwithia ya impeachment iyo the right way Kenya tu ina agencies mingi muno ira cialela cia quality ya into na ira ciomba ucuguze nyamantu yomba kwithira yatewitaniria na sheria ki constitution yetu ya Kenya na tugare agwithira tu makini tukira turoma na linturi mbaru twacunwa linturi itikiu yetu kieta Western Nyanza na muntu uti na ome muntu uti kumia kurita ngui na kuringana baba ingi baria thira bo bati kwenda mithika linturi ebeberwa gitine kiu ni kuda nombite ikudo akibateithia kirimantu mwanya na cia mucii cia yimila bateithia bene indi giti ni kitho kiri kiao Mumiru augire cia mucii ti nsomo na kagutu ikamucii gatia kagwa ageni rirwa kapteni atibati usunwete kiu abakorwa no theri roro atuguthurite ara muringene ri gethura teku no wiguthura na lare na kengo na inya mantu na mira na kondile tia bonde akiri na kwari na kumenya yonthe ya kwethia de baba kwari ogilugera captain kabo muchocho ante toite cio theri linturi na rietene age athina cietu twacu na mantu amira eta mbeca na linturi no gombo turitira ngui linturi akaitwa tebitu kan benefit na witika ndromia nge defend linturi kan kwaria mbolelete na metho ya siasa nkamenya mbiyo ya kwethia atia ikuthithika okay akwithira kwenda icio na mantu yara yange yatumite muconere kinya mbungene there are bodies agencies government agencies baraba bati kwithira bena mantu ya yatibati kwithira yeke parliament thaitu kwaria mantu yatine nya proof ira nonto twina EACC twina DCI na bodies inge cia investigation isi bati kwithira already bere ina proof ekuwa mantu ya karikire Dennis Mugendi Weru TV Igembe County ya Meru Arimu ma junior secondary ni mautitanikiria makuga ni mushara munini mariuga ni methiritwe mari wirani indi mishara yao itumba kurungamira maobatu maoriu mariuria thirikari mandike bururu na kandarasi cia gutura nontu wira wa kibarua utina ugunikiri mwe kiringithaniwa na uritu wa wira uria methagirwa makirutani macokete maromba mari bwengarama imethiritwe makithie indi ya kwirutira itaburia tukwirwa ni muthiru Muriuki alimbora bandiki na kandarathi kuthaba Kirtana Junior Secondary mthirionari bachumiritie na kuthaba kiandamana nikirani bakuga thirikari ni batumno batibati na kubaria na kandarathi katukwenda kwira thirikari yetu ya Kenya that arimo bakunoga arimo ibaugite enough is enough tutetumeka kaire jaragi thirikari andikite arimo ngiri 56 arimo baraba andiki ikibaruga baegi kia ngiri 17 na si aribeto bwenja mbeche iji ituboreraga nacio bona tukirega gucoka ngugene katute na mbeche cingani cia kuborera cia kuthomithia na beto cia kuthomithia tono ciana arocia na cia kumenyera bills cietu cia maisha bakiamukana kiri aciari ati bochukuru cia cokwa batita bagita gwitana itumi boba kuinyerwa na kinya bara bakwandiko bara andikwa kimenyano katukwira Nancy Macharia nwe aya andiki arimu baba permanent and pensionable terms na aciari katubwire mandira bakauga niwe gachoko skuru tuticoka cukuru ugaikia mwana oku cukuru na agaitanwe ithirikari kana aitanwe ni ulimwengu kana MP uo kwenu kweja na baroga atigite ana getu
na geto to medetra to our last breath ko do te ore tirio to tomba ko dro baro ikioro right left and center ba tu e ka to guatre o to choka chukuru kidari mo beto bate